Okwenda kwereka obutashashanuka bwabo ababishira hambuga nkuru zegomborera ya Katanda nuko kutandika kubahandika bwanyuma yo kushanga ngo bamwe mbebembezi abahansi tebabafireho. District ya Rubirizi eina amagomborero 10 hamwe na town councils 2 konke gomborera ya Katanda niyo yonke bireta katongere sente za Parish Development Meadow. Nsome na katuletera program eji yo kutwereza sente zo kubaza kutukura kuranisa no buturabe ito ngacangana nga parish tubire tusigire nyuma batakatwiguriza account kugira ngo batere sente konka irizoba cyabe cyo mugisha biza batakutwiguriza nito tufine sente nkabandi mukagamba abwacankana nga parish tuyo turacurwa kugira ngo umuntu twatukuma ngo umuntu nankara umunyagi tubaye kongera kubanza twamushomesa twamara kumushomesa abone kutunge sente konka twatura mweceka muturatumurekeye tubaye twabanda butukumambara gukora kandi bemwe bintunguka tujaha pereza abantu accounts za PDM konka tukujana za PDM but ya personal accounts so nchimanyisa mbo umuntu yaheza kufuneje account nagumana agikozesa nebutari bya PDM nagumiza munagikoresa nemirimo y'ine ndije district yona ombaregwe minyeto yahandikise okuganyura omuntu ebekanseje numuce wagerageranisa na groups ezindi boni badurangu sente ninche tizikuza kubihombizi bebine akuba sofanye ne beneficiaries anana bana abunyine konka eminyeto te kurenga 10 tulioni tubahiga izo nkanye ne urukiko tukabetona cyamani wa PDC. Abaturano bashaba government kucendeza habapora hamwe nebyetago ebirukwetagisibwa okutunga sentes inga accountability accountability biri impango beno yuza hi pages beziri nkibiri already zona nazo zibezigumira ha muntu utashomere munonga umuntu utashomere yo program nacho yo paper page je beneba emugumire gasha kwa Cheer Ramathan.